oprezan. Prestani se igrati. Zaista, prestani. Želim koktel. Idemo. Koktel? Lako, imam sve spremno. Samo me nemoj gnjavit. Znam mnogo recepata i napravit ću najneobičniji koktel, ne samo koktel, prvo ću napraviti ukusne lizalice. Za to mi trebaju neki obojeni sirupi, zatim dodajem još šećera u kipuću vodu, pričekaj malo i zatim dodaj dobivenu otopinu u sirupe. Sada je najteži dio. Moramo uzeti štapiće, pričvrstiti posebne štipaljke na njih, umočiti štapiće u dobivenu otopinu. Vrlo je važno da štapići ne dodiruju dno čaše. O moj. Samo ću ići spavati. Naravno. Slušaj, djede, molim te, daj mi jagodu. Naravno. Nema problema, šef Samantha. Evo vaših jagoda. Da. U redu, hvala. Prvi sloj koktela je spreman. Dakle, zgnječiti malo jagoda, dodati malo sprajta i izmiksati. Prvi sloj koktela je spreman. Sada idemo dalje. Trebat će mi nasjeckani mango i led. I ovo ćemo temeljito izmiksati. I u čašu. Treći sloj će biti plav od bobica. I ukrasimo koktel. O moj Bože! Što je ovo? Djed, ugasi svoj alarm. Strašno je. Djevojke, oprostite. Nisam znala da je tako glasno. Pa, samo pogledaj to. Sada je vrijeme za pripremu koktela. Za početak, rubove čaša treba umočiti u šećer. Zapravo u šećeru, u prah. Zatim stavite lizalice u čašu i napunite je sprajtom. Tada! Kokteli su spremni. Ema, svi vi još niste napravili koktel. Hajde! Idemo, hajde! Da, moram požuriti. Što je veća čaša, to više slatkiša može držati. Za početak, marmeladni bomboni. Idemo na to. I malo Skittlesa, pa malo leda. Osnova koktela bit će upravo ova Fanta. Usput, moja omiljena. I još malo marmeladnih bombona za ukras odmah nakon toga. Ako su u obliku morskog života, bit će još bolje. Jan, sve je spremno. Svi kokteli izgledaju vrlo primamljivo. Ne znamo dakle početi. Idemo s Amazonom. Što? Također je s marmeladama. Kako cool. Stvarno mi se sviđa. Pogledajmo što je kuhar pripremio za mene. Neobično, ali očekivao sam više. Ostaje samo ovo kemijsko ludilo od profesora. Nadam se da se neću otrovati. To je jednostavno nestvarno ukusno. Bau. U redu. Tko onda pobjeđuje? Naravno ti, to je najukusniji. Da, znao sam to. U drugom krugu želim da mi napraviš sladoled. Trebam probati sirup. Što radiš? Sladoled. U redu, neka bude. To će biti to. Zlako. Odakle da počnem? Mislim da ću prvo napraviti kuglice sladoleda, sve uz pomoć kemije. Zatim čokoladni sirup. Preliću ga preko sladoleda od bosiljka. A samih kuglica i malo šarenih mrvica neće škoditi. Nešto nedostaje. Skittles. Da, definitivno Skittles. Hej! Što? U redu. U redu. I to će biti dobro. Slatkiše treba nabosti na čačkalice, onda ću ih napraviti kao ukrase za sladoled. Sladoled treba staviti u zamrzivač kako bi se što prije stvrdnuo. Punim kalupe bombonima i ulijevam malo sode. I u zamrzivač. U redu, da. Hef, što si učinio? I samo kuham. Počela sam topljenjem bijele čokolade u loncu, zatim trebamo dodati boje u čokoladu i sve dobro promiješati.
Sljedeće, trebate umočiti balon u čokoladu. Hajdemo to napraviti odmah. Napuhati ga i umočiti u čokoladu. Što ona radi? Hej! Kamo ideš? Ha, imam ga. Samo mi je trebao balon unutra. Poslužit ću sladoled na torti. Pogledaj kako je lijepo. Ema, više mi ne treba hladnjak. Opet je tvoj. Sada trebamo zagrijat karamel sirup. S njim će moje jelo biti još ljepše. A, i naša čokoladna kapa treba prekriti sladoled. U redu. Bit će super. Ukrasit moje jelo bobicama i preliti vrućim karamel sirupom preko čokolade. Ah, zašto izgledaš tako zavidno? Ema, hajde. Da, moj sladoled je također spreman. Pogledaj, ispalo je vrlo lijepo. 3 cijela voćna sladoleda. Sjajno! Da! Jane, probaj! Saznat ćemo sada. Počnimo s tobom, Ema. Ukusno, jako se trudim. Idemo dalje. Pogledajmo što je profesor pripremio ovaj put. Pa, kako je? Lijepa. Ukusno. O, da, ideja je super i ukusno i lijepo. Oduševljen sam, ali još me čeka remek dijelo od šefa. Samantin tanjur izgleda najcool od svih. Sviđa mi se. Pobjedila si, naravno. Ovaj put želim da mi napraviš cupcake. Wow, hajde. Muffin? Lako. Međutim, nikad se prije nisam bavio njima. Ali moje znanje kao znanstvenika će mi opet pomoći. Napravit ću osnovu za tortu od svojih rješenja. I kola će mi dobro doći za stvaranje kreme. Samo je treba uliti u tikvicu i pomiješati s mojim sljedećim rješenjem. To je prava bomba. Međutim, nisam siguran da se ovo može jesti. Ali moraš priznati da moj cupcake izgleda vrlo neobično i cool. O, da. U redu. To je ono što ja zovem remek dijelom. Djevojke, Kako ti se sviđa? Što misliš? Već sam stavila mafine u pečnicu. Hvala ti. Da! A sada ću ti pokazati svoje remek dijelo. i još nisam ni počeo. Iako, zašto ne iskoristiti limenku Cole? Super, moji cupcakes će biti originalni. I moji cupcakes su skoro gotovi. Sada ih treba rasporediti u oblik velikog cupcakea i namazati malo kreme na vrh. Ova krema će biti glavna, a na nju će ići dodatna krema u boji. Zahvaljujući tome, napravit ću cupcake u bojama duge. To je kao frizura. I ne zaboravi na smiješno lice. Pogledaj kako je slatko ispalo. I moj cupcake je skoro gotov. Kako je vruće! Vruće je! Ravno iz pečnice. Slučajno sam to napravila. Uglavnom, nemoj me ometati. Još trebam ukrasiti cupcake šlagom. Restores i Haribo marmelade. Da, točnije... Što? Jedna Haribo marmelada. Nemam više. Jane, kako ti se sviđa? Emma, krenimo s tvojim cupcakeom. Možeš ga piti i kroz slamku. Super! Slažem se. Ne. A samo što ne ide sa slamkom. Radije bih jeo vilicom. Da vidimo. Fino. I što je to odvratno što je profesor napravio za mene? Što je ovo? Ne znam ni ja. U redu. Ne. I čime će me iznenaditi Samantin? To je jednostavno briljantno. Ovo je još jedna pobjeda za profesionalnog kuhara. Naravno, ja sam majstor, ne kao sam. Jao,
Ima toliko Twixa. Misliš da je to puno? Da, vi ste imali sreće, ja sam dobio samo jedan. Ej, pazi na te omute. Ne viči na mene. Kako ti se ovo sviđa? Vrijeme je za motornu pilu. U pomoć! Hajde, ne viči. Nije za tebe. To je za moju čokoladu. Ima točno 2 komada čokolade. Zaboravio sam da dolaze po 2. Što? Kako zaboraviti? Sva ta čokolada letjela je ravno prema nama. Žao mi je. Umjesto da vičeš na mene, trebao Dobio bi se si me na zabavljati sa mnom. trenutak. Sve što sam imao Krančice, bila je samo imaš jedna ih stvar. toliko? To sam bio ja. Pojeo si sve svoje, onda je vrijeme 9. da ja počnem s... Prvo, moram se riješiti ovih omota. Rekao sam sve omote. Sad mogu jest. Stvarno volim Twix. Uvijek su ukusni. Posebno kada ih ima puno. Imam ideju. Zašto bih osušio Jedi običnu samo čokoladu? previše. Hej! Nemoj Što se je žaliti. to bilo? Pogledaj kako obična čokolada pretvara ovo u slatko čokoladno mlijeko. Što? Kako? Nikada ovo nisi vidio prije. Jesti je ukusno, a isto tako i piti. Vidim da si skoro gotov. To znači da je sada vrijeme za moju čokoladu. Samo trebam baciti omote. Pa, reci mi da to nije bilo cool. Što? Ali, to nije sve. Vrijeme je za početak gradnje. Sve to čokoladno je savršen materijal za gradnju. A ljepilo će biti Nutella. Dodat će dodatni okus čokolade i držat sve na mjestu. Krenimo s gradnjom. Wow! Samo pogledaj što sam napravio. To je prva čokoladna kula na svijetu. Doseže sve do oblaka. Trebam ljestve. Nisam znao da će ispasti To je ovako. dobro. Znaš da je ovo naša prilika, zar ne? Naravno. Što čekamo? Idemo jest. Čudno, zašto se sve trese? Nadam se da je živ. Kako si mogao? To je bila moja čokolada. Srećom, imao sam kacigu. To stvarno... Spasi mi! Što je ovo? Zašto sam tako nesretan? Imam samo jedno oko. I već sam ga pregledao. Nisi imao sreće. Ako ćeš mi se smijat, sve ću vas uprljat. Ove oči su stvarno ljepljive. Izvest ću malu šalu. Trebam običan kečap, mislim da će nasjest. Julije, pogledaj! Mogu ukloniti svoje oko. Što? Što? Oko? Pravo oko. Pričekaj me sada. Oh, šta je Mislim to da se bilo? guši. Moramo je udariti po leđima. Ovo su stvarno ukusne čokoladne kuglice. Volim ih jesti. Odakle je došlo to oko? Strašno. To oko zaista izgleda stvarno. Naravno da izgleda. Razlika je u tome što su ova ukusna. I unutra je krema. Krema, kažeš? Onda pogledaj mene. Sad ću pojesti sve svoje gumene slastice. Nešto nedostaje. Možda još nekoliko. Ne, ne diraj moje. Mogu to i bez tebe. Mljac, mljac. Daj mi samo jedan. Molim te. Ti si prijatelj. Podijeli s nama. Nema ništa za podijeliti. Pojela sam ih sve. Vidi. Prazno. Što je to? Zašto to kažem tako dobro? Jer si tako pohlepan za to. Šališ se? Zašto ja uvijek dobijem manje? Imamo puno čipsa, a ti nisi dobio. Samo jedan komadić? Ne mogu ga ni podići, tako je mali. Iako imam ideju. Hvala. Zašto je otišla ispod stola? Zašto? Tako da ovo nekako mogu pojesti. Mislim da će pinceta pomoći. Trebate jesti masnoće. Umjesto smijanja. Naravno, lako. Pojest ću cijelo pakiranje brzo.
Dopusti mi da otvorim. Što je ovo? Zašto je tako tjesno? Haha, tjedan hejtera baš kao... Kao cura! Nisam cura. Imam bolji način da otvorim ove čips. Samo trebam piliti da otvorim. Rekao sam ti. I ne trebam zaprljati ruke. Ovi čips će sami odletjeti u moja usta. Usno. Kako? Hej! Tko bi rekao da će ga oboriti limenka Pringlesa? Vrijeme je da pojedem sve ove poslastice. Kako je ukusno! Baš super! Hej, to boli. Pa, ovo je ukusno. Vrlo ukusno. Živ sam. Što? Ili ne? Ovi čipsi su tako ukusni. Ne mogu prestat. Nije moguće. Oni su predobri. Predobri. Spasi se. Ovo je oluja vatre. Hej, mogao si mi dati kacigu. Ne treba ti kaciga. Moramo samo razbiti čips. Vau, dobar posao. To je uspjelo. Što? Što je to bilo? Pomozi mi izaći. Uf, bilo što osim brokule. Brokula? Zašto samo imam sjemenke? U redu. Nema dobar okus. To je sve. Trebam ga posaditi. Onda ću vidjeti što će izrast. Dosta kopanja. Prestani bacati zemlju na nas. Puna su nam usta zemlje. Hej ti! Hej! Nemoj se ljutit, samo kopam rupu za svoju biljku. I dok raste, jedi brokulu. Sada je moj red da jedem. Problem je što mrzim brokulu. Ovo je tako odvratno. Kao da imaš Prilično dobro. mačku u ustima. O, stvarno mrzim brokulu. Nikada nisam jeo nešto gore. Moram sada nešto popiti. Čuvi se odavde. O, voda! Daj ovamo! Rastuća, tvoja kola pomogla je mojoj biljci da rastem. Pomogao si? Sada moraš to pojesti. I to nije brašno, nego brokula. Jedi, ali brinuo sam o tome tako dugo. Nadam se da je ukusno. Ne, očito sam ja... vrtlar. Ova brokula je grozna. Ne mogu ovo jesti. Lice ti je prekriveno prljavštinom. Dosta smijeha. Sad je Julin red. Ja? Ali tako je veliko. Upravo tako. Ideja. Pogledaj, tamo je leteći brod na nebu. Tako naivno. Dok oni gledaju, ja ću se samo riješiti ovog smeća. Wow, pa si mislio da nas možeš prevarit? Srećom imam posebnu zdjelu. Tako odvratno. Gle, sve sam pojeo. Bilo je grozno. Biće gore za tebe. Gledaj! Sve što si izbacio. Zahvali mi što sam to uhvatio. Ne želim ovo jest. Ali pretpostavljam da moram. Skittles? Super! Ali htjela sam više. Julia je opet dobila najmanje. Ne samo najmanje. Imam samo jedan bombon. Ali prebrzo se previše raduješ. Već znam kako to mogu povećati. Trebam samo običan iPhone. Sada samo trebam zoomirati na bombone. Super! Sada je veće i vjerojatno ukusnije. Da, baš nevjerojatno. Kako ukusno. Šokiran sam. Nevjerojatno. Peter, sada je tvoj red. Sa zadovoljstvom. Gledaj, uhvatit ću sav ovaj slatkiš u usta. I jesi li ikada... ovo? Oh, ne. Dobio sam malo više. Malo? Nismo ništa ulovili. Nema veze, svi smo zaboravili na tebe. Sada je Mogu moj li red. uzeti jedan bombon, molim te? Nema šanse, naravno da ne. Moje. Dobro, koju boju da izaberem? Slatkiša upali prvo. Mislim da će ovo pomoć. Wow. Koju god boju dobijem, pojest ću. I počet ću. Sa zelenim.
Ovo je zapravo moja omiljena boja, tako da sam imao sreće. Pojest ću sve brzo. Ovaj slatkiš je preukusan. Moglo vi to? Onda ću izvući kapsulu. Što je tamo? Sjaj. Ne. Ovo je ogroman bombon. Kako ukusno. Nije loše. A unutra je pecivo od čokolade. Dovoljno je za ostatak mog života. I ja želim. Podijeli, molim te. Naravno, podijelit ću. Daj mi ruke. Nisam pohlepan, ima dovoljno Hvala za sve. ti, Peter. Pa ako ne